sve što valja i u privatnom poslu i u emotivnom i u ovim drugarskim odnosima i u poslu, bazira se na tom dugoročnom poverenju, jer ako nama ne treba ni ugovor, jel imamo ugovor? Nemamo, jel neki zakon mi potpisujemo, jer ja sad, da ćeš ti meni da platiš, jel ja sad to dovodim u pitanje, ili ti sad dovodiš moju dobru šta, mislim u redu, ali zašto bi... Првиот пат никогаш и отпосле ти плативме конференција, никогаш не се збореше ни таа тема. А види како, то е sad, razumeš kako sad gradi naš odnos, a vidi sad kako nas Dragan Vojvodić i Vlada Đukanović gledaju, koji su došli posle mene kod tebe, kažu čekaj, pa Nemanja Antić je s njim zadovoljan, on sad ne mora ni da propituje, on kaže ako Nemanja, onda i ja. A ti sad već imaš trojicu, Dragan, Vlada i Nemanja. Sad zamisli nekog, ne znam, Ivana Bildija. Nije bitno, ne znam koga imaš na planu. On će da kaže, on s njima radi. Pa onda tebi pregovaranje pada sa 5 sati na 2,5 minuta. Te onda ti imaš samo poziv čoveka u sistem koji si napravio. I bitno je da ne napraviš sranje u sistemu, sve će ti se urušiti. Jer to ti je kao balon, kad pukne poverenje, ti ga više nemaš, ne možeš da ga stvoriš. Ne možeš, pare se zarađuju, troše, štampaju, gase nam struje, gase nam zvučnike, ali poverenje ako zezneš sa ljudima s kojima radiš, ti onda više to nemaš i to ne možeš da rekreiraš. A ti nisi političar da ti sad ovde mažeš, lažeš, ti treba kažeš ljudima tačno kako, i viš kako ti sad raste brand name, ali to je tebi hvala, nije to ni zbog mene, ni zbog Vlade, ni zbog Vojvodića, to je hvala tebi jer si uspeo da zadržiš ljude, da okupiš ljude u situaciji kad su i drugi to pokušavali s nama, pa iz nekog razloga nisu uspeli. E sad, taj razlog, koji je faktor X? Ja znam koji je kod mene, evo pitaj sad Dragana, koji je kod njega i tako dalje. Така, веќе сме на крајот.